Ngithanda ukuthatha le thuba ngibonga wonke umuntu ozobe obukayo lapha. Ngizoqala uhlelo lami limayelana limayelana na-everything eyenzakalayo emphakathini, emhlabeni. Kodwa-ke ngicela ningibekezelele ngoba ngizothanda ukufaka ulimi lolu lwesilungu uma ngikhuluma. Uhlelo lolu engizoliqala olusha luzobizwa ngokuthi asikuhlebi siyakutshela kuphela nje amaqiniso kufanele aphume, okufihliwe kuvele sobala. Laba abaphaphayo sibatshengise ukuthi nathi siyakwazi ukwenza into yethu iphumelelo. Igama lami bangibiza ngoDantilzo. Nami ngibuye ngibhale lapha ngibhidilishe ngokwepeni ngizama ukugxoba bathini ukulepha ulepha into ekanjalo-ke. Uhlelo lami liyeza ey'nsukwini phakathi neviki nje sobe sishutha uthi nge-weekend maybe ngoMgqibelo ngiya-upload-a i-first episode season 1 yokuthi asikuhlebi siyakutshela. Stay tuned, we are coming for you.